seated in the most holy place. We give you all the glory, all the honor, and all the power is ascribed to you. Thank you, Lord, for this day where we get to feast upon you. Thank you, Holy Spirit, for convicting our hearts and drawing us close to the Father. We open our ears, we open our spirits to receive from you. We rebuke every spirit of laziness, every spirit of tiredness in the name of Jesus. We have come to hear your word. Let your will be done, Father. Let your will be done on earth as it is in heaven. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ons is in 'n nuwe maand. En die Psalm vir hierdie maand is Psalm 46. Psalm 46. En die tema van hierdie Psalm is buiten vir victory, it also is the secret to unshakable peace in absolute chaos. Hoe gepas is hierdie Psalm vir die tyd waarin ons nou is? Hoe gepas is hierdie Psalm vir die storms waarin ons onsself bevind? Psalm 46. En dit sê vir my oor hoe betrokke die Vader is in ons lewens, hoe die Vader weet van ons, en wanneer ons dink ons is alleen, He is working without our knowledge behind the scenes to bring about good through every season and trouble that we may experience. So let us read the Psalm. Jy kan oopmaak by Psalm 46 en ek lees vir julle uit die Christian Standard Version. The Christian Standard Version, maar hy sal ook op die bord wees. God is our refuge and strength, a helper who is always found. In times of trouble, therefore, we will not be afraid, though the earth trembles and the mountains topple into the depths of the seas, though its waters roars and foams, and the mountains quake with its turmoil. There is a river. Its streams delight the city of God, the dwelling place of the Most High. God is within her, she will not topple. God will help her when the morning dawns. Nations rage, kingdoms topple, the earth melts when he lifts his voice. The Lord of armies is with us. The God of Jacob is our stronghold. Come, see the works of the Lord, who brings devastation to the earth. He makes wars cease throughout the earth. He shatters bows and cuts spears to pieces. He sets wagons ablaze. Stop your fighting and know that I am God, exalted among the nations, exalted on the earth. The Lord of armies is with us. The God of Jacob is our stronghold. En vanmôre gaan ons net kyk na die eerste 5 psalms, want soos julle weet, is daar soveel rykdom weggeberge in die psalms. So ons gaan kyk na die eerste 5 verse van Psalm 46. En om vir julle die agtergrond te gee van wat hier gebeur. It was when Judah, living in Jerusalem at this time, experienced a major crisis because the king of Assyria was on his way to invade Jerusalem and take it over. So Juda ervaar 'n geweldige krisis, hulle is omsingel met die vyand. Around them the enemy is standing, they have no way to go, they cannot see tomorrow. They have no hope. Hulle is bang,
they are attacked, en hulle weet nie wat te kan doen nie. En ek dink ons bevind onsself baie in dieselfde plek, dat jy voel omring, voel aangeval deur goeters van die lewe. Of dit nou is anxiety, depression, financial pressures, deadlines, opinions of people, en jy voel net moeg. Asof alles om jou hou aankom, soos golwe. En net as jy dink jy het die een golf deurgemaak, dan is die volgende een al daar, en die hare hang so, en jou oë is vol sand, en jou tande is vol sand, en jy hoes van die sout water, en jou neus brand, en jou ore is vol water, en dan dink jy net jy kom by die golf uit, dan slaat die volgende een. En hier sien ons hoe die Here ons voorberei, ons bemagtig, sodat ons victoriously kan uitstap deur die storm. Want ons lees in die psalms hoe die Here nie die storms gestop het nie, maar hulle deur die storms gevat het. Sien, ons dink soms dat die storm moet ophou, die aanvegting moet ophou, die goed moet ophou. But God wants to take us through the storms. When we go through the storms, we become stronger, we are more stable, and we learn to depend upon Him. As die storm nie kom nie, you will only rely on yourself. Ek hoor van 'n vrou, sy is so siek, varkgriep en ek weet nie wat se dinge alles nie, en sy weet nie meer wat ek kan doen nie, kry nie die koors gebreek nie, word nie gesond nie, haar stem is weg, sy het soveel pyn in haar liggaam, sy kan nie omtrent loop nie. Sy gaan dokter toe, dokter skryf vir haar 'n voorskrif, sê jy moet asseblief hierdie en hierdie en hierdie vir jou kry. Sy sê, goed, baie dankie dokter, sy gaan huis toe, gooi hom in die kabel en gaan huis toe. En sy word sieker, en sy word sieker, sy gaan terug dokter toe, sy sê, dokter, jy gaan my moet help asseblief. Dokter sê, oké, skryf vir haar 'n voorskrif, sê, drink asseblief hierdie. Sy sê, dankie dokter, stap uit, gooi die voorskrif in die kabel, gaan huis toe. Later is sy so siek, sy word opgeneem in die hospitaal, en sy sê, nee, hy is 'n ongelooflike slegte dokter. Dokter weet nie waarvan hy praat nie. Maar die voorskrifte lê in die kabel. Hoekom kerk doen ons dieselfde met die Vader? Hoekom doen ons dieselfde? He gives us the prescription. He gives us the prescription. So that we may be healthy in our emotions, in our bodies, in our businesses, in our relationships, but we take it en dan bære ons dit op die kassie. En dan as die goed nie uitwerk nie, maar jy het van my vergeet. Then we blame the physician. Why do we do that, church? Why? Psalm 46 vers 1 tot 6. God is our refuge and strength. Jy kan omkring God, refuge in strength. En dan kan jy omkring 'n helper. Who is always found. He is always found in times of trouble. Die woord God daar is die naam van God Elohim. And Elohim we see in Genesis 1, it is the plural name of God, which means it is Father, Son, and Holy Spirit. It's the plural name of God, Elohim. That means that God is God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is your refuge, and He is your strength. He is a helper in times of trouble. Refuge, when this psalm was written, it was written just after this siege of Assyria on Judah. And when this psalm was written, the understanding they had about refuge was a city of refuge. So as iemand per ongeluk iemand te dood gemaak het, dan
het die family redeemer. There was a family redeemer that had the privilege, the responsibility to go and redeem the person that was killed by killing the person who killed them. Dit is wat die redeemer gedoen het, sodat daai persoon kan vrykom. So then in a city of refuge, if that person killed someone without intent, they went to the city of refuge and they were protected from the enemy that wanted to kill, steal, and destroy. So as I say here that God is our refuge, it means that God becomes a city where you can hide against the one. You become protected against the enemy that wants to come to kill, steal, and destroy. He becomes a refuge city. Dit beteken alles wat jy nodig het is binne in die dorp. Want as die persoon in hierdie dorp ingegaan het, kon hy nie uitgaan nie, want as hy uitgegaan het, was hy oop vir die vyand. Dan kon die persoon hom doodmaak. So alles wat hy nodig gehad het to sustain him was in the city of refuge. Then it says that God is your strength. Sê 'n bietjie strength. Strength. This is not the strength that comes within yourself. It is not a strength that comes within yourself. It says that the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. En ons gaan verder lees oor delight. What does it mean, the delight of God? The joy of the Lord becomes my strength. So King Hezekiah, dit is die koning van Juda in daai stadium, King Hezekiah, he recognized God as their safe place where they were able to let down their guard. Dit was 'n plek gewees waar hulle veilig was, sodat hulle die wapens kon neerlê. Ek voel dat jy die hele tyd jou wapens moet ophou, want jy weet nie wat kom nie. So jy staan reg met 'n swaard en iets, want jy weet nie waar moet jy nie. King Hezekiah understood that within the city of refuge, he could put his weapons down because he was protected. When you hide yourself in him, he becomes your shield. He becomes your shield. En dit is vanmôre wat gedeelte van die nagmaaltafel is. When you flesh and blood, hide ourselves within the King, he becomes your shield and your refuge. The joy of the Lord is my strength. Want in Lukas 12 vers 32, Luke 12 verse 32, it says, "Fear not, little flock." En ons weet nou ons is skape op grond van Psalm 23. "For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." So when it says that the joy of the Lord is my strength, then it means that the Father's joy is to give you the kingdom. When we begin to understand how the kingdom works, that becomes your strength. As ons die koninkryk begin verstaan, dan beteken dit dat dit word jou sterkte. Dit word die krag binne in jou. And it comes from the river of God that flows through you. It's not something that you can create yourself. Dis nie iets wat jy binne in jouself iets kan maak nie. It comes from the river of God. God is a very present help. In vers 1 sê hy that God is always found. Wat beteken? God, in times of trouble, when you call unto God, He is ready to answer. Psalm 120 vers 1 sê, "I took my troubles to the Lord. I cried out to Him, and He answered my prayer." I took my troubles to the Lord. I cried out to Him, and He answered my prayer. So the secret of confidence in every storm is the consciousness that God is near.
Jou sterkte deur 'n storm is die bewustheid dat God naby is. En die enigste manier hoe ons die bewustheid het van dat God naby is om te weet wie hy is. Sien, want toe Psalm 1, daai Psalm, die eerste vers geskryf is, het hulle nie geweet that God will save them. They did not know that God will save them, but they stood on the promise because they knew who God was. How did they know? Because they knew the story of the Israelites. Hulle het geweet met die Israeliete wat deur die woestyn gekom het. Hulle het geweet hoe God hulle gelei het, hulle beskerm het, vir hulle voorsien het, en hulle het gestaan op daai belofte. Hulle het die waarhede op hulle harte geskryf. Dat toe die volgende storm kom, was hulle harte vol van waarheid. En wat by hulle monde uitgekom het, was die waarheid. So wat hulle gesê het in vers 1 was, Our God is a refuge and a strength, a helper who is always found in times of trouble. They knew, because they had written the truth of God on their hearts. Al hoe jy die waarheid op jou hart skryf, is wanneer jy dit konstant insit. You see, but we take the prescription and we put it in the cupboard. Nou bly ons siek en ons verstaan nie hoekom nie. Nou, maar ek kan nie die dokter se handskrif lees nie. Ek verstaan nie die Bybel nie. Ek kan nie die dokter se handskrif lees nie. And then you remain sick. Verse 1 was said in faith, because faith is not the absence of fear. It is declaring the truth while I am facing the fear. Faith is not the absence of fear. Om in geloof te staan, because we're a people that walk by faith, not by sight. We walk by what we know to be the truth in the midst of the fear. In the midst of the fear. Verse 2 says, therefore, wanneer daar staan therefore, dan beteken dit, omdat ek weet wat nou net gesê is, glo ek hierdie. That's what therefore means. Because I know what has just been written, this truth, therefore, I'm able to say, I will not be afraid. Though the earth tremble, the mountains topple into the depths of the sea. Because I know that God is my refuge, God is my strength, He is a very present help in times of trouble. Because I know that fear has no control in my life. Because fear comes out in anxiety, dit kom uit in bekleierigheid. Dat jy verstaan nie, maar jy hou aan met mekaar krap. Jy hou aan in verhoudingskrap. That's the root of fear. So when I know who God is, it removes the sting of fear in my life. Fear is still present, but it has no control over my life. Want ek kan nie beheer wat altyd om my gebeur nie. Ek kan nie beheer wat in die ekonomie gebeur nie. Ek kan nie beheer of my besigheid groei of nie groei nie. Ek kan nie alles beheer wat aan die buitekant van my gebeur nie, maar ek kan altyd beheer wat binne in my aangaan. Ek kan altyd beheer wat binne in my aangaan. And God says that His grace is sufficient for us. Grace is enablement to go through the storms victoriously. He says that His grace is enough for every storm that I will face. Maar gaan jy daai genade aangryp of nie? Will you take the prescription? Of gaan jy hom in die kas gooi? It's speaking faith in the midst of fear. When it speaks of the earth that trembles, it is anxieties. Dis wanneer dit voel asof angs oor jou kom en alles voel so.
It speaks of anxieties. Mountains that topple. Mountains that topple. Dit praat van 'n berg wat praat van stabiliteit. It's when there is no more stability. It's that uncertainty. En sien julle dit in wat om ons aan die gebeur is? Besighede, werke, alles voel onstabiel. Voel of enige oomblik kan gebeur. Hallo? So hier sê hy, dat selfs in times of uncertainty, en dan sê hy, into the depths of the seas. Wat is die grootste siekte nou? Depressie. So he gives the prescription of anxiety, uncertainty, and depression. Dan sê vers 3, though its waters roar and foam, and the mountains quake with its turmoil. Waters that roars and foams praat van overwhelm. Die aanhoudende golwe van slegte nuus. Net as jy dink die een ding is verby, dan kom die volgende ding. Dan dink jy die een ding is verby, dan kom die volgende ding. Die aanhoudende golwe van goed wat nie in plek is nie, goed wat nie reg is nie, goed wat jou aandag nodig het, goed wat op tyd moet gebeur, goed wat, as jy net dink hierdie rekening is betaal, dan stuur die mediese fonds die volgende een. Dan dink jy daai rekening is betaal, dan laat weet hulle jou krag gaan op. Dan dink jy net dit is dan laat weer die skool, die kinders gaan op 'n toer, jy moet soveel uithaal. Hallo, het julle ook hier? Okay. So nou hier sê hy dat selfs in daai tye wanneer die goed aanhou kom. En dan praat hy van the mountains quake with turmoil, die aanhoudende disunity. Tussen man en vrou, tussen ouers en kinders, by die skole, tussen kinders, tussen aanhoudende disunity. And in one psalm, God gives a prescription for all of those things in one psalm. Hierdie is 1/3 van die Bybel, want myne is in 3 opgedeel. Hierdie is 1/3 van die Bybel. In one psalm, God gives the prescription of anxiety, depression, uncertainty, turmoil. Verstaan julle die rykdom van die woord? If we understand the richness of the word, we will study it every second we get. Elke oomblik wat jy kan, gaan jy in die woord. As jy nie verstaan nie, gaan jy soek. Want ons leef in 'n tyd van tegnologie. As jy nie iets weet nie, gaan jy dit insit op Google ChatGPT. Gaan vir jou sommer sê, daar's 5 of 6, wil jy hom Afrikaans, Spaans of Engels sê? Wil jy hom in hoë Engels sê of wil jy hom in gemaklike Engels sê? Ons leef in 'n tyd waar dit beskikbaar is. As jy nie die dokter se handskrif verstaan nie, en jy word opgeneem in die hospitaal, en jy's op suurstofmasjiene, wie se skuld is dit? God has given us everything we need. That's the kind of God we serve. He said that He is present in our times of troubles. He is present. Die grootste krisis is in die binnekant, is in jou binnewêreld. Dis die krisis in die binnewêreld. Want ons laat toe dat die goed van die buitekant, dit wat aan die binnekant gebeur, omgooi. Want dit is wat die vyand gedoen het in Genesis. Adam het geleef by faith. Hy het geleef en gepraat deur dit wat God vir hom gesê het, en sy verhouding en sy intimiteit met God, sy understanding van God. Dit was aan die binnekant van hom. Dit het Adam geleef. En die vyand kom met 'n klomp leuns, en hy sê vir Adam, jy kan onafhanklik leef van God. You can live independently from God. And Adam said, okay. And what happened? Instead of living by truth, he now turned towards living by what he saw. And because he lived by what he saw with his physical eyes, he felt shame. Wat beteken, he was never good enough to face that. He never had enough strength, he never had enough to face the storm.
because he lived by what he saw with his eyes. En hy wil homself toemaak. En wat doen Jesus? Jesus kom gee terug die vermoë to live by revelation. To live by what God said. Amen. Dan kom die draai van hierdie Psalm. Hier kom die draai van die Psalm in vers 4. There is a river. Its streams delight in the city of God, the holy dwelling place of the Most High. God is within her, she will not be toppled. God will help her when the morning dawns. Nations rage, kingdoms topple, the earth melts when he lifts his voice. Great ancient cities were built close to rivers. So Egypt was built close to the Nile River, Babylon was built close to the Euphrates, Rome was built close to the Tiber River. Jerusalem had no river. Die Jordaanrivier was naby, maar ver, hulle moes uit om soontoe te gaan. Jerusalem had no river, which means they had to go out of the enclosure, to go to the river. But when the Assyrians came against them and surrounded them, when the enemy surrounded them, King Hezekiah stood upon a truth, wat ek nou vir julle gaan sê. He stood upon a truth. Then he dug a tunnel to a river, waarvan die vyand nie bewus was nie. Hy het 'n gat gegrou onder deur Jerusalem na die rivier Gaien. En dit was een van die 4 riviere in Eden. En daai rivier voed Jerusalem in die bad van Siloam. Sodat Jerusalem water het aan die binnekant van hom, wat kom vanaf die rivier uit Eden. Wat beteken Eden? Dit is 'n oomblik waarin God se teenwoordigheid daar is en gemanifesteer word. Eden was 'n gedeelte in 'n tuin. Eden was nie die tuin nie. Eden was 'n gedeelte binne in 'n tuin, waar Adam geloop het, sodat hy God se heerskappy kon uitoefen op die tuin. How do we have power over circumstances? That's what we need. We need the wisdom to know what to do in our circumstances. Hoe maak ek my besigheid groei? Hoe maak ek my gesin vooruitgaan? Hoe maak ek my finansies werk? Hoe maak ek goed in plek val? Hoe doen ek? Hoe hou ek vrede? We need powerful living. And Jesus came to give us back that powerful living that the enemy stole from Adam in the Garden of Eden. So Jerusalem had no river, but it was built upon a mountain. Matteus 7 vers 24 tot 27 sê, the wise man builds upon a rock. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, hoor julle dit? The man who hears these words of mine and puts them into practice. Jy vat die voorskrif, jy gaan haal die medisyne, jy drink dit. Is like a wise man, because the fool that we read about now in Proverbs, ons lees nou Spreuke.
The fool that we read about is the man who trusted in his own ideas, his own ways, rather than the ways of God. That's the fool. Die stupid man. Okay, jy kan vir my weer, vers 25. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Sy fondasie was gebou op die rots. Sy fondasie was gebou op wat die woord sê. You see, what we don't know about this scripture, because it doesn't give it as openly, is that in vers 9, en ons gaan nou volgende week praat oor dit, vers 8 en 9, maar vers 9, this was a prophecy given to King Hezekiah by Isaiah. It was a prophecy, a word of God given to the king, that the king decided to hold fast unto, sodat toe die vyand kom, toe staan hy op die woord van God wat vir hom gegee is. En dit gee vir hom die wysheid om die tonnel te grawe na die stroom van lewe, sodat dit in sy dwelling place kan inkom, en Siloam beteken vrede. En dit word vrede. Who is the dwelling place of God? Who's the dwelling place of God? Me. You are the dwelling place of God. When you get a word of God, and you keep that word, you speak that word, you stand on that word, it becomes a river within you that will give you the peace, the sustenance, the life that you need to face the enemy. Want die vyand kom, hy sê vir koning Hezekiah, hy sê, gee op net. Hierdie gaan nie werk nie. Look at the cities around you that I've already overtaken. God won't help you, He couldn't help those people, He won't help you. En daai koning stuur vir koning Hezekiah 'n brief om te sê, just give up. Just give up, surrender. Dit gaan in geval nie werk nie. Give up. And King Hezekiah took that letter, hierdie kan julle gaan lees in 2 Konings 17 tot 18. He took that letter, he went to the altar of God inside Jerusalem. He put the letter on the altar and he said, God, this is now your problem. Because I am yours and you are mine, I'm standing on your word. So God, because you said that you are our God, you are our strength, you are our refuge, I'm standing on this problem. So Lord, this is now yours. Hy los die brief daar, hy draai om en hy gaan sê vir sy mense, ons gaan in die bed klim. They went to bed, om te slaap, te rus. Wat beteken, vrede was hier en vrede was hier. They went to bed. While they were sleeping, an angel of the Lord came and killed 185,000 soldiers. So toe die generaal die volgende oggend opstaan en hy sien al sy soldate is dood, toe sê hy vir hulle, nee, ons gaan maar huis toe. Kom ons gaan maar huis toe. En die vyand wat reg rondom hulle was, pak op sonder dat hulle enigiets gedoen het. They stood upon the word of God and then they went to bed. Wat beteken,
They rested. They rested because they stood upon the word of God. Christianity, wat ek nou eintlik wil sê as children of God, sons of God, want 'n seun beteken nie, dit het niks te doen met gender nie. It's about the offspring of God. Sons means it's the offspring of God. So as sons of God, when you put the word of your Father in your mouth, until faith is created within you, and faith links with the word of God, it will bring forth what you speak. That means that you can rest in God while the battle is being won. Vers 5 sê, God is within her. Wie's her? Ons, die bruid. She will not be toppled. Wat beteken, she will remain stable. She will remain stable. Even if the enemy surrounds her, even if she feels attacked, she cannot see the future, she has no hope, she will remain stable. Hoor julle vanmôre? She will remain stable. God will help her when the morning dawns. Because when Israel awoke the next morning, the battle was won. In your night season, you have to get a word. You have to get a seed from the word. The word of God says that the word is seed. If you have faith like a mustard seed, you can move mountains. Nee, ons glo dit nie. Ons sê ja, maar ons glo dit nie. Jy sien, want ons sê, God is my provider. Ons sê dit. For God will provide in all my needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Ons sê dit. Then we turn around and we tell our husband, ek weet nie hoe gaan ons dit maak hierdie maand nie. What you have done is the faith that you have spoken on the word of God, you have just broken down by your confession of negativity. By his stripes I am healed. Jo, ons kry net nie hierdie ding gebreek nie. Ons kry net nie hierdie siekte afgegooi nie. Net as jy dink jy's gesond, jy weer siek. What you do is you speak faith. En dan verstaan ons nie hoekom dit nie werk nie, but we in the same mouth, in een mond kan nie lewe en dood gee nie. Sons of God, we live by faith, not by sight. So our power is in our confession. Our power lies in our confession. John 7, verse 37 to 39. On the last and the greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, he said, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him." So wat het gebeur met Jerusalem? King Hezekiah stood upon the word that says, God will make wars cease. Waarin was hulle? In 'n geveg. The word of God said, he makes wars cease throughout the land, the earth. He shatters the bows and cuts the spears to pieces. He, nie ek nie, he. King Hezekiah had that word. En wat het hy gedoen? Hy sit dit op sy lippe. Want hier is hierdie Psalm geskryf.
So he took this word and he spoke it. When he spoke it, faith grew inside of him. Faith grew inside of him, and it also gave him wisdom to do something in the crisis that the enemy was unaware of. And what he did in the crisis gave him peace, life, sustenance, and the ability to wait upon God. Ek dink nie hoor nie. It gave him the ability to wait upon God. Sien, hy het die woord op sy lippe gesit en toe het hy gewag. Want hy het gekom en gesê, dit wat die vyand gesê het, ek sit dit voor u voete neer en ek los dit daar. Nie ek gaan in die bed lê en daaroor top, of ek gaan met my man of my vrou daaroor kuier, of ek gaan in die kar ry en dan gaan ek daaroor dink, soveel so dat as ek verby die stopstraat en dink, sorry, ek het verby die stopstraat gery, vergeet om te stop, want ek is so besig om hierdie geveg te probeer uitpleis in my gedagtes. Nie dit nie. I went to the Father. Ek het dit daar neergesit. Ek het weggedraai van dit af. Ek het weggeloop, want my vrede lê in dit wat God gesê het. Want terwyl hulle geslaap het God 'n bonatuurlike uitkoms gestuur. Ek sal maar my klere ruk en skeer. Soos, nee, sy sê nie dankie. God is within her, she will not fail. She will not fail, she is stable. Sien, wanneer die vyand stuur vir jou 'n brief, net soos die koning ontvang het. Die vyand stuur vir jou 'n brief. Jy gaan dit nie maak nie, hierdie is onmoontlik, dit gaan nie werk nie. Die Here kan dit net vir hulle doen, nie vir jou nie. Nee, maar jy moet onthou van daai sonde. Dis seker omdat jy hierdie gedoen het. Seker omdat hierdie nie reg is nie. Ja, dis seker as gevolg van hierdie. Dit gaan nie deurkom, jy is onmoontlik. Kyk na die ekonomie. Jy kan nie, dit gaan nie gebeur nie. Lees die nuus en nee, ons vlug, ons wag net vir daai refugee, dat ons kan uit die land uit. If we know the kingdom, kan jy bly in enige land. You will be stable, you will be prosperous, if you have the kingdom. If you understand the kingdom, you will be stable, you will be prosperous. Dan kan jy bly waar ook al. Sien, want as die woord sê dat ons is ambassadeurs van die koninkryk. 'n Ambassadeur bly in 'n ander land om sy land te gaan verteenwoordig. 'n Ambassadeur bly in weelde terwyl die mense om hom in armoede kan bly. Want sy land kyk na hom. An ambassador does not pay house rent. They do not buy their own cars. En ek vertel vir julle 'n prinsipie so, want ons is ambassadeurs van die koninkryk. So wat dit sê is, ons is hier om die koninkryk van die hemel te verteenwoordig. Wat beteken dat my source of supply is in heaven. My wisdom is in heaven. Want as jy verstaan dat jy 'n ambassadeur is, then the anxiety about provision, about the day of tomorrow, gaan wegval.
Because you know it's not from yourself. It's not within yourself. It is the river of God flowing through you. En Jesus sê dat hy moet gaan sodat hy die Heilige Gees kan stuur. En die Heilige Gees word die rivier van lewe binne in jou. Wanneer jy dan die woord vat en jy koppel dit met die rivier van lewe wat binne in jou is, dan beteken dit dat jy bring voort dit wat jy praat. Wat praat jy? Wat praat jy? Want hoe ons moet funksioneer is as jy in 'n tight spot is, as jy in 'n moeilike plek is, and you need a solution, then we are supposed to go to the Word of God. We get a word from God. Wat sê ons koning oor hierdie geval? Because prayer then is praying, thy will be done on earth as it is in heaven. So then we go to the Word of God, we get a word, we stand on that word. Hebreërs 4 vers 14 sê that we hold fast to the word of our confession. And Revelation say that we are conquerors by the blood of Jesus and by the word of our testimony. That's how we become victorious, by the word of our testimony. Wat beteken, you get a word. Jy dink dit, jy memoriseer hom, jy praat dit, jy staan daarop, until it creates faith within you, soveel so dat dit word vir jou 'n default mode. Ken jy 'n default mode? Hy word dit aan die binnekant. Want dan beteken dit, geloof het gebou, dat wanneer jy hom dan roep, the word of God cannot return void. Dit moet doen, dit waartoe dit gestuur is om te doen. So wat sê ek vanmôre? Hoe doen ons hierdie prakties? Wat is die krisis waarin jy jouself bevind? Wat is die krisis? As jy hom 'n naam gegee het, dan gaan jy na die woord toe en jy gaan kry, wat sê God oor jou krisis? Is dit finansiëel? Is dit siekte? Is dit verhoudings? Is dit besigheid? Wat is jou krisis? Is dit jou gedagtes, is dit nie vrede nie? Is dit, jy kan nie slaap nie? Wat is die krisis in jou lewe? Dan gaan jy na die woord toe and you get a seed. Sien, want saad vat 'n rukkie om te ontkiem. Hy het water nodig, hy het son nodig, and then the word says that God becomes a sun and a shield. He bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those whose walk is blameless. Jy kry die saad, jy plant die saad, jy roep dit en jy dink daaroor. Wat beteken, jy mediteer daaroor. Hoe het Joshua sy krisis oorwin? Wat sê Joshua? Meditate on it day and night. Joshua het daaroor gedink, want mediteer beteken, ek dink daaroor, ek hou dit. Hy het dit gedink, hy het dit gepraat. En God gee hulle wysheid oor hoe om dit te doen, want God sê vir hom, loop om Jericho. Dit was nie iets wat sin gemaak het nie. Ek vertel vir julle nie. 'n Pastoor sê die Here praat met hom oor, wat praat jy? En wat glo jy? Hy sê, en hy gaan bedien dit by 'n gemeente, en die Here sê vir hom, hy moet die gemeente vat. En hy bid daaroor, en hy vat die gemeente. Hy sê, en hulle het 'n gebedsuur, en iemand van die area, vrou van die area, kom na hom toe en sê vir hom, pastoor,
Hier is 'n drugmafia wat hier is en dit is so dat ons kinders kan nie meer in die straat speel nie, ons kan nie buite kom nie, ons kan nie leef nie as gevolg van die drugmafia. Wat gaan jy doen omtrent? Hy sê, nee, ek weet nie, kom ons bid. Wat beteken dit? As 'n ambassadeur wat gestuur is na 'n area toe, gaan hy terug na sy land toe om te hoor, wat is die wil van die koning wat hier moet geskied? In gebed sê Vader, wat moet hier gebeur? En die Vader sê vir hom, vat 'n botteltjie olie, salf dit, gee dit vir haar, en sy moet dit gaan gooi in die straat. Maak dit sin? Maak dit sin? Nee. Maar geloof sê, maak dit nie sin nie. I walk by faith, not by sight. Nie wat sin maak nie, wat God se woord sê. Nie wat ek kan sien met my oë, kan hoor met my ore, nie dit wat ek kan die sommetjies maak op papier nie, dit wat God sê. En sy gaan en sy gooi die olie in die straat af, en sy kom, dink 'n week of 2 later kom sy terug, sy sê, daai drug lords het almal uitgekom een middag, en gekyk, en hulle was nog nooit weer terug nie. Wat sê ek? God's ways is not our ways. God's ways is not our ways. If you choose to live in independence, it will bring forth death. Dis wat met Adam gebeur het. He chose to live independently from God, and death was the result. So the kingdom says, we are dependent upon God. We need to obey God. Wat sê dit? In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. So if it says that God is an always present help, we are reading Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, a helper who is always found. So if you are in a crisis, He is the help that is always found, so that it can become your confession, so that you can rest while God is fighting the battle for you. Want dan word dit riviere van lewe binne in jou. God se lewe, want die rivier waaruit Jerusalem water gekry het, kom vanuit wat hulle glo Eden is.